Balkanization mwakibaza muti ni iki? Balkanization ni uburyo bwo gufata igihugu kinini ukagihinduramo ibihugu byinshi ukigabanyijemo ibice. Bikavugwa ko rero uyu nguyu ari wo mugambi M23 iri gukora, ariko abantu akaba batari kubibona, cyangwa se abantu b'abahanga akaba aribo bari kubibona. Rero ni ugutegereza tukareba uko ibintu bimeze. Abahanga bari kuvuga yuko haramutse nta kintu gikozwe kabisa, rwose iriya Kongo igomba kugabanywamo ibice byinshi. M23 ikaba yatwara igice cyayo, n'ikindi kigasigara ari icya Kongo. Ikindi kintu amakuru tuba twakuruye, iyi gahunda ari Abanyamerika bayiri inyuma. Icyo rero nacyo mugomba kukimenya. Biravugwa ko Abanyamerika bari inyuma y'iyi gahunda, akaba ariyo mpamvu bavuga yuko M23 ifite imbaraga zirenze. Rero nabyo ni ukwitegereza tukareba ko kose niko bimeze cyangwa ni ukubeshya. Ibyo ni ugutegereza tukareba. Ikindi kiri kuvugwa muri Ukraine ho rwose ibintu ngo bikomeje kunanirana. N'ubu habuze uwegukana intsinzi. Ejo bundi umugabane w'i Burayi warateranye ureba uburyo waganira ku kibazo cya Ukraine, aho bashaka yuko bafata ingamba kugira ngo umugabane wabo urindwe. Mwibuke yuko Donald Trump arimo araganira na Vladimir Putin kugira ngo barebe ko iriya ntambara bayisoza. Ariko mu biganiro bagiranye ntibigeze bazanamo Vladimir Zelensky uriya muperezida wa Ukraine, ntibigeze banatumiramo n'umuyobozi n'umwe wo mu Burayi. Rero i Burayi byarababaje cyane, baravuga bati ntabwo twasuzugurwa bene aka kageni, mureke natwe dutegura inama yacu turebe uburyo natwe twazagira uruhare muri iriya ntambara, nibiba ngombwa tuzanarwana. Cyane ko nka minisitiri w'igihugu cy'Ubwongereza witwa Starmer, we yatangaje yuko nibinaba ngombwa azohereza ingabo muri Ukraine, ariko Ukraine igomba kurindwa. Akaba ariko bimeze. Mwibutsa ko utarakanda subscribe uyikanda aho hasi, ukande like, sharing kugira ngo tujye turushaho kubana mu biganiro byinshi. Murakoze rero, mugumane amahoro y'Imana, ndabakunda cyane.